ଶୁଣ 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 ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିତୁ ମ୍ୟାରେଜ ବ୍ଲଗ ରହିବ ସ୍ଥଗିତ। ଯେହେତୁ ହୋଲି ବ୍ଲଗ୍ସ କୁ କରିବାର ଅଛି ସ୍ୱାଗତ। ହୋଲି ଟାଇମ ରେ ଯଦି ହୋଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ନ ଛାଡିବି ପରେ ଛାଡିଲେ କି ଲାଭ? ବ୍ଲଗ୍ସ ସରିଲେ ପୁଣି ମ୍ୟାରେଜ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବି ଆରମ୍ଭ। खाली तो कन्ना कन्ना खाली तो कन्ना कन्ना ना तो लगे बुनी तो जान ना 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 याकर तो फोटो उठा सरी बनी ये कौन खेली बेले मस्तंकर फोटो उठा सरी नहीं देखंतु माने खेली तो केतरे हल्का दिखे हल्का दिखे हल्का हां हल्का अल्प अल्प